I ako ste pogledali prethodni video, ako niste, pogledajte ga jer u ovom videu slijedi nastavak. Znači tamo je bio spomenik PBB, poručniku bojnog broda Sergej Mašara, jer po njemu se zvala ova kasarna Sergej Mašara, to je kasarna Muzil ili Sergej Mašara, a hrvatska vojska je ovdje imala šahovnicu i nešto je pisalo, ima poslikano, ali ne znam li ima na internetu. Uglavnom ovo je doživjelo teški kolaps, najblaže rečeno, katastrofa. Priroda čak toliko niti ne zagađuje, ova asfalt se očisti sve, ali to što ljudska ruka napravi. Ovaj video zapravo posvećen ovoj zgradi. Vidite da ova zgrada ga imala i sustav za uzbunjivanje, ovdje je bio dežurni oficir, ili dežurni cijelog muzila. Ne znam kako se to danas zove. Dežurni komandant. I znači tu kad ste išli u grad, tamo bi vas dole izdriblali, da li imate, da ste ušišani, obrijani, da li ste spertle, cipele čiste, da li sijaju, da li hlače na crtu, da li imate ogledalo, iglu, konac. Na kraju kad si to sve riješio, moraš doći tu kod dežurnog. Ne znam, to su ti klinci, to je ta igra, Otrov 11, ne. I onda tu dođeš kod dežurnog, tu je on imao 2, 3, 4 vojnika. Ne znam gdje je ona bila, sustav za uzbunjivanje, pozor, da, uzbunjivanje pojedinačno, ovo je što je od JNA. Uzbunjivanje pojedinačno uključuje glavnu sklopku u položaju, tome zatim po potrebi, ona sirena što sam vam pokazao gore. Tu im je bio WC, baš WC, ne toalet, neki, tako ono. Ovo mora da je HV stavio. Šta je ovo što tako lijepo romadeće, šteta su da je tako razbili u pičku materiju, sve su razbili. Sve su razbili u pičku materiju. Četka da očisti cipele, neki papiri, ko zna o čemu. A nije ni bitno ispitni list. I uglavnom tu dođeš, tu je on bio dežurni, tu je bio stol i tu ti on još potpiše. Dobiš si tu dozvolu za izlazak konačno i onda možeš tek izaći. Džabe što si dobio dole od zapovjednika svog komandanta. Za pretpostavite je da je ovdje bila njegova spavonica i vidi se pod je od parketa. Nažalost, plafon je poprilično u klincu. I ne znam, valjda su bili dežurni 24 sata ili šta ja znam koliko su bili dežurni već. I onda si tek mogu izaći vani. Sad se više ne sjećam, je bi ga bilo to 82. da li si se ovdje morao javiti ili dole u Četi si se morao javiti kad dođeš. Ali nije bitno, uglavnom tu si morao doći da biš izašao vani. Tu je bio dežurni od kasarne, on je imao sirenu, on je bio dežurni, on je bio odgovoran za požarne, za cijelu priču. Neki viši čin, sad tu nije bio neki niži čin. Ja govorim za JNA. Dolazio sam ja tu i kad je bio HV i sve. Pošto mene nije zateklo tamo u kuhinji, mene zateklo ovdje da mi pičimo stražu 7 dana, ili 10. Ja mislim 7 dana da smo bili na straži, tako ide sedmično. Objekat je loše prošao. Vidite da su ga isto razlabavili, da ne kažem razjebali ga, ako su ga razjebali. Sjećam se da i ovdje, nekako kad si ovdje na straži, onda te više niko ne pila. Ti si straža i sasvim u drugom filmu si. Tu su nam pilali mozak, tu su bila predavanja. Vidite da je to tako složeno. Jer pazite, mi smo imali 8 stražarskih mjesta. HV je imao 5 stražarskih mjesta. I sad nije vam dovoljno 8 stražara, treba vam 3 smjene. To je 3 puta 8, stvari 3 puta 7, to je 21 čovjek. Razvodnici straže i ovi desetari, to je 30 ljudi je tu moralo doći. I pošto je nas bilo 2500 vojnika ročnika, i onda 7 dana jedni idu tamo prat suđa, a jedni dođu na stražu. Glavni stol, gdje je išlo to predavanje. A čujte, nije to baš tako ni jednostavno. Prali su nam mozak, dosta djece se ubilo, jebi ga, cura ga ostavi, ne znam, neko pismo dobije loše. Uglavnom, cura jebi ga, dečko ode na stražu, labilan, mlad, i ovako je sjeban od te vojske. I ubije se. I onda nam nisu davali municiju, više se niti ne sjećam, možda su nam davali samo po noći ili nisu nam davali ni po noći municiju.
Jer jebi ga, rekli su šta ko znaš šta ti kad upereš pušku, ja bi se isto usrao, jebi ga. I tu su bile predavanja, lozinka se mijenjala jedanput ili više puta na dan. Lozinka je uvijek neka vojnički izraz, šta ja znam, fišeklija, bajonet, stvari više lozinka je. Jer imate i odziv. I onda kada, to ćemo objasniti na stražarskom mjestu. Uglavnom, mi koji smo dolazili ovdje, tu smo spavali kao stražari. Ja sam imao sreću da nisam bio ni stražar, nego sam bio razvodnik straže i svaka 4 sata bi odveo 3 ili 4 vojnika na jedno od tih 8 stražarskih mjesta. Ovdje su bili i pritvorenici, tu je znači pritvor, nije zatvor nego i pritvor, sad ću vam pokazati pritvor. I tu je bila i mrtva straža, oni su bili malo neobrijani, šutljivi, nismo baš puno znali o njima. Sve se razjebalo, znači plafon je išao, sve su razjebali, uglavnom nas 30 je spavalo u ovoj spavonici. Kreveti na 2 kata, ne znam da li je bio desetar s nama ili razvodnik, možda je on imao svoju sobu, ja mislim da je, jer ovo je kao soba za te razvodnika straže, za ove neke činove tipa desetara, razvodnike, tako ne. Njih isto moralo tu biti par, isto su nas morali stalno držati na oku. Ako se dobro sjećamo, ovo je samica, ova prostorija, to znači baš ono kad biste neku grešku veliku napravili, zakasnili puno iz grada, popeli se na stablo, ne bi znali šta s vama, ništa, pritvor. Ili ne znam šta ste napravili, ne zatvor, pritvor. Uglavnom ovo je isto prostorija u kojoj je taj pritvor, pa kako znaš ono, pa vidi se tu je bila rešetka, znači nisi mogao izaći van, skineti se pertle, skineti se u pasaž da se ne bi, šta ja znam, ozlijedio, ubio, objesio. A baš ako si radio pizdari, onda bi te stavili tu u samicu i valjda bi zvali prvu pomoć, nemam pojma. Ok, znači tu je spavala stražari i razvodnici straže, ovdje je spao desetari i ovi ostali. Niži čin sa jednom crticom, a ovaj dio, ako se ja dobro sjećam, tu je bila mrtva straža, dobro, ovdje se parket digao. Tu isto moram doći snimiti ponovno, vidim da ću sve morati. Ovo nisam nikad vidio da se parket digne, ne znam, skoro metar se digao parket i da iz parketa raste ovakva vrsta gljiva, ovo niste ni vidjeli, ne. Tako gljiva, čovječe. Bože dragi. Koliko se digao parket? Ovdje, ovo je po HV, ovo je od HVA. Spavonica zapovjednika straže, znači zapovjednik straže. Dežurni isto ima tamo svoju spavonicu. I ovdje su sanitarni čvorovi koji su, najblaže rečeno, ne da mi se ulazite, jer ima jedno 10 cm vode dole, smučili si. Noge ne znam da li vidite ovo. Čudi me da nema čovječih ribica i ne znam. Eto, sva znate gdje je bila straža, gdje su spavali stražari, razvodnik straže. Mislim, 2 opcije su HV i JNA, morate razlikovati 2 opcije. Pazite kad hodate jer ove daske što klinci porazbijaju često zna imati čavle. Pa zna izgleda zajebano. Ovo se vidi po arhitekturi da je žica, da je bio taj pritvor. To je isto. Da ne pobjegnu vojnici, znači to je soba za pritvor. A ovdje za mrtvu stražu, ne. I naravno morate imati neki toalet kad ste tu već na straži. A bilo je zanimljivo, meni je bilo super, jer bi ja bi odveo 3-4 vojnika na stražu i vratio bi se, ta priča kako ide, prilaziš ovom stražaru, iz daleka mu se javiš, i stražar zapravo te prvi mora primijetiti i onda on kaže: stoj, ko ide? I onda pošto si ti razvodnik straži, ti vodiš u koloni sa sobom određen broj stražara, da ih zamijeniš. Onda ti kažeš, kada on kaže stoj, ko ide? Ti kažeš: razvodnik straže sa stražom! Onda stražar kaže: razvodnik straže napred, ostali stoj! I onda mu prilaziš, ali ne baš približe, na 5, 6, 7, 8 metara moraš stati jer on ima uperenu pušku u tebe. I onda on tebi kaže: lozinka! Ili ti njemu, se ne sjećam.
Onda se kaže lozinka i onda ide odziv. Onda se mora odazvati. Još jedna lozinka, to su dupla lozinka. I onda ide taj protokol, ne. Ovo Tange 11 je bilo stražarsko mjesto broj 1 i tu je bilo nekako najdosadnije za stražariti, ne. Majmune sa banane, ne znam što piše. Uglavnom, Muzili ima 2 rampe, ovo mu je rampa broj 2, na ulazu je broj 1 sa prijavnicama, ovo je rampa broj 2, čak se i ni starješine nisu mogli parkirati dalje odavde, znači da to. Ja isto, ako mi dozvolite da budu gradonačelnik, dođe će se moći doći sa autom, ili ćete staviti auto na prvoj rampi ili na drugoj. Za početak će biti dozvoljena brzina 30 na sat, morat ćete ukopčati sva 4 žmigavca. Ovo bi malo popravio, asfaltirao da se može nešto auta sparkirati. A tu bi bila automatska rampa u kojoj bi ključevi imao samo ranger, policija, vatrogasci, prva pomoć i autobus. Znači ono daljinski, on se stisne, autobus prođe svaki sat vremena, ne specijalan autobus koji vozi grad Muzil, nego autobus koji vodi do Muzila na puni sat, on dođe, produži, pokupi tu još par ljudi, autobus bi vozio od 8 do zalaska sunca i to bi bilo to. Ljudi, hvala vam na gledanju, pogledajte neki sljedeći video, dobili ste opet 1 sat vremena videa. Thank you for watching. John Volan sa Muzila. Yeah. A nabor sam 2 šparoge. Daću Greti, voli šparoge. Ljudi, vidimo se u nekom drugom videu. Thank you for watching. John Volan. Yeah.